Tukutecha mataru, tutare, nasito matari. Ogirango mahati, tabaka, ariga chiware. Sekere na tiganda kuburi. Esa umebo si pio karo yokotoro. Kioroche smart ngasati sasa akango kuruma hata alafu unajua ulipromise leo tunaenda photoshoot timete scenario ya yandra tege turachakira tumate bibi gochakira kabu yakorera gochimuto sansumai iga senkorete unengo Ndio chiko sorry sana aya yango chusmile nabo unengo Aya tigango ndabona. Bochinga kyo bagendetega. Bochinga kyo bagendetega. Nkieke bena ino. Inki lakini ensego chencheri. Gangi moko gare mira bito biko sali. Anki tu asabona ga. Inki yako gare mira bito moko sali. Inki tu asali. Tiri koroke muntu, ngoroke muntu. Abo sawa. Bebe yakoroke muntu. Etibe ke muntu. Tiranda ababoli inki moko sali mira bito. Biyakaro mosikike mumurekero okwando moisike obwenete bonigo okunya gochora chisakonse morega motarenete rikango gochora chisako ango bono igo begetege charamonu morega awokwane inga eto kuchikotena likoli mesa ango nelikoli metali bande swaroche ke muntu ndagotebi ono tata chichiteye naitoko beto kurisema ko nabona mantongo tena bana makoli yani mwato soki yani moto sogeti imire beti angobono yemo mukarego tole binago ayogo tole binago wo bwa serious yes nabwo ihu akungo tole andebiri number 1 bana toko tole binago kumbekege charamuntu ochora sako angobono iwa tegerere angobono kerawo kwanera akoboli nyabonyi nakibono ngiyande iga nabo kwanera teigo ya yo meto toko ndense muneko semuneko ndana ebimbiri byakazwe pito na wakati mwantegera nabatebi ono ke muntu otaite tokora igo irastilete orocha mabokaya aratoreke nagutako betuga abeto binago ndi byabe to muntu Alafu na kama itari siminti areng. Squeeze simie yeto Kristo kore gatu ya sebi. Motarete una chinsimi para. Sembi wapenda nao mwa kama chinga. Ikone kesi nabona. Kare binte byo ko bwata na nyomba abantu bako bwata ndetse abantu baro. Squeeze ati uranyara mu mromi kwanza tiganda boboli. Kwanza inuma nyuma maini. Mbona tori ndi mwaumera neteni mwacha ndero sema tukarenga emetinye tata yede emetinye tatu yo 1 2 3 aseki lirikaro mu muro kwenko ro moiseke kwa moimoki kwa moire seino obeire mukao sai tunona ochora chisakonse otore binago kero koma kwanira angabano lirire tyukuta igo kwanira alafu makianga dose lirikale hata wako na cha Kiswahili ni nini sasa tunachua Kiswahili alafu tunachipinga selfie tunachapa selfie one kenege Swahili mukwa kenege Swahili koseneke kusimo kwane ese fashion yenga sai tukutecha mataru tutare nasito matari ogirango mahati tabaka ariga chiware sekere na tiganda kuburi esa umebo si pio karo yokotoroka oyo na romia angitsa na romia kai omondo minto gotoroka no mete unara gotoroka enkoro akaratika no mate na ba gotoroka enkoro inituri besides much kemuntu abungo tachora songe bagochora kemuntu abungo tachora mataise no muna basongo bagochora chake kuetana barabo baliri kokobwa matayigira abasongo bakorumumbu bacha korrachi warororo kwanya karomo songo ukarira tu ubukete no oyo ngakiorosha tende ko kwana bantu bunaye anyway ukarira tu oyo na arafu embiro embiro onyora abana embiro nari mateni ki number 1 akangoro kige songa akangoro kige Kiswahili nangu kwana
Alafu agante gutena rikorite iyo. Todo na para igatwa Maxio question. Ina wote ndiko kwa na bantu na. Maxio question. Ndiko kwa na bantu na. Maxio question. Ntikane, don't ask me a question. kibebu wangu aongea ifo. Anyway, jidinende wangu kwa nani ni challenge kwa na. Ni challenge tu ile formula ya ya siku hizi kana nyora bantu na. Oya ngotorokia abantu embane batatu. Una monte keto ikenya. Ese ichore iga. Kwanza tobu atisimi mune. Tabu ati baroki ngisi ya wana. Kainko ireba. Kainko ireba. Jigagokuna. Ende. Na atigire gokuna. Touch, screen touch yani. Yani noroche mna na kuniga ya. Anyway, ntina ikire ko batebi. Ebinte moko ne byo gusoko. Kaya mangana taringe igano bana bambegetense akangeresa ubu no busoko moko lete sana. Amangana y'isokoro na chiete. Chakwete kali kana namangana ya gochete. Kimuntu okwana sokoro nchakwete lakini kimuntu mbu yogoto tebi. Kotiga koigwenda amwamunga. Okabayengwa kolete. Totebiga kwanza tigante nenega kwa ndamwamu tindai kupi. Ndamwamu tindai kupi. Tigamo ikangenga igana lile koro ya nitego okomonda. Ekenya gotuloka lakini ndamwamu iko koira sawa ndenga ngototoka. Ndamwamu lotelandi. Ndamwamu tera goteba discrimination. Anyway, tiganda I can talk English. So for my talk ngata matolende beraga ingo ngato. Anyway, munambaro chega mogende tekondoki. Toroka. Yukatoreta tobi. Lakini maitenje na mwanchi. Balo musacha yo. Chimere chiko litukurugoro ega kana okale kolengera likoro. Kolengera likoro. Chimioro chiane nchiko sambira kende. Aiga eburuere bolibwa chete gose nake inseni China. China abantu tatara amanyakana matombo kwetire mwaba. Coronavirus. Maita yo bweka ino. Wachato walikuwa naongea kwa Kisungwira news. Mwambie asikia. Inche nabo chana bonkunya. Tiganda hotel. Ina bonkunya kwa ya nembele kongusa. Kenyoreke lebo yankeli seito. Ena arwite kenyorogia seito. Nende ikiagere ngacha. Nabo sacha bachaite konkolere gosoro. Ngatwa ngo abasacha baka bagante indoro. Well, that is what exactly I am going to do. Boita chieri paka chiechori mesi. Bebu ara kuumisa tigaye. Ara kuumisa yo. Ayana musibake. Ayana musibake. Ara musibake ana musibake. Tinte tindana mokorwana mutani. Ekenyoro na. Aye. Tiga nabura nyana kene. Ina wa. Na kola. Ya no simna kola. Masombe